Dobar den, deca! Danes je tretja epizoda. So Andrej, Gaming and Play. Kira se ljubi zgame nožička, tri parti. Točno kot je povedal, tri imamo šokanci. Ajde, Gaming. Lizgame nožička. Lizgame nožička. 2, 1, 1, lizgame nožička. 2, 1, lizgame nožička. 3, 1. Samo moramo še kajca. Dobro, ajde, nema dalje. Lizgame nožička. Lizgame nožička. Lizgame nožička. Lizgame nožička. Lizgame nožička. 2, 2. 2, 1. Lizgame nožička. 2, 2. Lizgame nožička. Ajde. Znači iz tega imamo 3 pakova. Ajde. Lizgame nožička. Lizgame nožička. Lizgame nožička. 1, 2, lizgame nožička. Pa runda je. Ova je posljedna runda pa me malo tepa. Posljedna runda se gleda, so strike povedati. Hvala što gledate.